Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ke Sarkar Jilna kala Pynkynriah kamno ya ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ke Kong Isa Wanda lalu harengkat baru SP upa Sylvester Nong Tenger hagala asni ublay katkum ke hukum bala penmi de ke Sarkar laong bakala thung ya USC Sadhu IAS kumu Deputy Commissioner batamai ke East Khasi Hills katba ya ke Kong Isa Wanda lalu la Pynkynriah kum ke Director ke Tenat Community and Rural Development bat kum ke Secretary ke Tenat Community and Rural Development bat Agriculture and Farmers Welfare Department. Haga jaka jong ba nong tenger ke Sarkar kala thung ya Dr. MG Raghavendra Kumar IPS kum USP batamai ke East Khasi Hills. Uba nong tenger unsalit shimti no kum USP ke Tenat Fire and Emergency Services. Nalor kata ke Sarkar kala weng yo ba Vivix Aim IPS kum USP City bada ke jaka jong u ke Sarkar kala thung ya ringrang TG Moment MPS. Shushu ke Sarkar kala weng USP ke West Khasi Hills uba Herbert G Lingdo IPS bat unlait longno kum USP ke Anti-Infiltration Directorate kat bah ke jaka jong u lathung ya Darwin M Sangma MPS kum USP bathamai ke West Khasi Hills. Nalor kini kidang don sekiwai pat ki Head Officer Pulit ki bala Shah Pynkynriah kam.